Siamo gente di pianura, navigatori esperti di città. Il mare ci fa sempre un po' paura, eppure abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità, e donne fredde vite negli scialli che aspettano qualcosa non si sa. Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa. Gente che muore di nostalgia, quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via. Gente di mare, e quando ci fermiamo sulla riva, gente che va, che guarda l'orizzonte se ne va. Gente di mare, portandoci pensieri alla deriva, per quell'idea di troppa libertà. Se ne va dove gli pare, dove non sa. Gente corsara che non c'è più, gente lontana che porta nel cuore questo grande fratello blu. Reke, kjer je narava še v bistvu precej neokrnjena, tako da je to eden lepših koncev tega industrijsko zelo kompromitiran. Kako?
Se govori o pasu 10-12 km, dejansko pa je naša občina in sicer, tako kot ste imeli možnost videti, nekako razpada v dva dela, ne? Ker imamo recimo ta del od zgoraj, ki je tak ves v zelenju, medtem ko spodnji del je bolj industrijski. Mi spadamo kot občina med občine v italijanski državi, ki so najbolj industrializirane med manjšimi občinami. Tako da, če vidite, tukaj spode imamo... antifašističnega gibanja, ampak to pripada tej organizaciji, ki je zajemala teritorijalno Trgačko, Kras, Pivško in Istro, torej Slovenci in Hrvati. Torej, to že samo ta datum pove marsikaj. Torej, v bistvu tukaj pri nas se je nasilje dogajalo še pred uradnim prevzemom fašistične stranke. Ja, gotovo bi bolj zgodovini kaj dobro zgodovini. Ja, nekaj smo že preveč za zgolj zgodovini. Moram pa reči, Slavi Tabora, ki je bil... Mi Krašovci, upoštevajoč naslov vašega strokovnega posveta, smo to mejo doživljali drugače v naših glavah, predvsem v naših srcih, te meje pravzaprav nikoli ni bilo. Premoščali smo jo z raznimi